Ondel-ondel ngapain? Ondel-ondel. Ondel-ondel pulang sekolah ya? Ondel-ondel pulang sekolah. Kakak ondel-ondel, ini kakak ondel-ondel. Cabai, makan kayak jajan. Ada ikan cabai. Ondel-ondel. Ondel-ondel, baik dah pun Pak. Ada pegang Pak. Jom kita jom. Oh, ondel-ondelnya baik. Mesinnya baik, ondel-ondel. Ondel-ondel dapat duit ya, ondel-ondel. Ya. Iya, isinya amin. Lihat matanya. Padahal isinya udah amin ya.